Kani gade ke Pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Kaseng Khasi Students Union Lingkhoi Circle, haka khat sao trek mentau nai tong kalahir le jurem yaki lightly ki check dam, bala pensiona de office jeng executive engineer jong katnat water resources, jong ka sarkar jela, hadian ba kaseng kalalam, ba ka jing pentre yaki atli ki check dam, bandreng om shiki penthor, jong ki south li ki snong kathan Lingkhoi, ka baha ba po ka mau plang constituency. Asyo pensange no klem dasna pandap kumbala batha. U President ka KSU Lingkhoi Circle usamla amprang bor nongrom. Habaya karen bat ka Pati CCTV. Hadien ka jingjurep yakini ki atli ki check dam balasna thamai. Bulai tu ba kaseng kala dawa nakatnan water resources ban pandap no mardor yakini ki telong ring Syaki penthor na markat kum ka juba balayo leng ba ka right to information. Ba kaseng kalayo nakatnan water resources labatha yaki kontraktor ban pandap no yakini ki jingtrai hapo anreu banai. Nado kasngi bakilayo hakti yaka work order. Uniu no ilam jong KSU lai thoro bakat kum kajubab RTI. Lapau bakat nat water resources kalamang pisa na kabanta kani ka project kabakot arklor saupun reolak hendrepun rewajar sau spa sanpo tingka. Na kabanta bansna pan bhai kini ki check dam. Batkat hadu mentapat kabel kabala pala ceki kontraktor kalong shikror khandai penyolang saupun rewajar new spa artingka. Bat kapisa kabarangsa kalong sakumba sau khandai lak tingka Abang ipet iki jing tray la kalong pipeline lain la kalong hafil ke bagi pipe supply hak ki pentha rap kadang buan badang sa ti kene ka pisah kala ni amban pendep ya kene ya ke jing tray ka ba dang sa ya kene ka arti aing la pan adu upnai me arja anta arja kapra Kadau long kadau jong kajing keba penlong yang i kaseng ban ngin pan ya RTI kalong ba kadai kajing sange no jong gi kontraktor bat ka office ban pentrei gini kajing trei klempat pendap te hadien bangi kem kaseng i pan dak RTI ngi syem ba ka pisa la bun ke bala pelan ya ka badang sa henry kajing trei pat kadang bun ke badang sa ya ka bala dep te hadien bangi kaseng kala pan dak RTI naga department mentah ki sedang bentrai hi Henry Bruce ketu bengimpan di RTI mdenong tresu hang ni hadin mengila pan di RTI ni siamba kekam kelas sedang biang dengan ngimtip la kekam kani ka pisah ke bangsa endang la ni aman pendap ya kani ke jingtrai namar kat kum ka plan nang long tang 50% dang la pendap Henry ka pisah bagla along nunu 80% la pelai te kani hi kalong kajing du nong ya kinong rep hapo aksnong po thau dei halo kani kanong rem ka ba penlong yang i kaseng ban wat lenti lani ban buat dien ya kani ke project khnang bingin lap ke ai gadau ka ba pensange na ke ai gadau ka pensuki ya kani ke project ka bala mang na ka mata kajing metoi jong pajba ban supply sya ki penthor ka ba sya ki penthor sya ki jika rep jika riang ti dalong hakani kurkom ti kalong pa penserwaka yak pisah jong pajba ka jing tray ka project kalabyang ka sanction kalabyang henry ban pentray kadon ka jing thot ti nakaliang jungi ka seng nilayo ban inspect hakani kupor ni siam ni tu mensua kadon tiga kani ka kabarem kadon ka cek dam hangni kabarem ti mentapat ki klembut su nakani kabarem ki laksna cek dam lightly kadang satai saneng arteli satai gawai te hajing sisya kani kala ai biang ha lada kisu dak su construct pengi kani penbahai kani tan supply beng ni kebumut kala kampen kloi kampen dunai ke jinglot te menta ki tan satai le se nakaliang department kadon ka plan haba ki tan cek dam na satai arteli lightly ki cek dam ki ino yang kani ka cek dam ke barem te se kadon ka plan nakaliang department gila man pensyai kata ke ai ka plan jungki tani ka thong jungi kem ka seng hi kalong ba kat kem ka completion bala bu na po office plan la valid la tam khandai banai mo hapo te nakaliang jungi ka seng lang ni dawa ba dalong ha kan la kum nu dei ban pendap mardor gini jitrai kum bala sanction kum bala snai ka plan kum tadi ban pendap la daduna ni saya debat dak wi tangi le nak nunggu